nyine mama ntiyabikunze kubera mama yarafise amahera ariko nyine urukundo rujaho rushaka je kubera ko namukunze numva ko twabana muri ibyo bihe mu nyuma rero bizaguhinduka mama mpinduye amakuru adusumira abadiaspora avuga nuko namwe mwidandaza muvyo mukina usanga muri gusa mu cumba mwambura muri mu makora bigatuma bumva kumwe ntumubandanya mukina filime abanumva umengo ntabirenze umunsi wa mbere byarambabaje cyane kuri gezo bw'abansa mu yindi minsi rero candamenyero ko ariko birangira nyene nishwe n'umugera wa sida zo kwereka filime z'abantu bakinye yikwembeka gusa no nabamuri ari musaza abamuriye no ikibazo nuko none isene bariko barakina biblioteka wapi byavyo nta grave nengire nuko Imana turabingenze turabasabye abenshi mu bakunda mu basanze muri filme akaca musanga bari kubona amasinema y'abandi murabakuyemo nuko turabingenze mubyohore mutureka nuko twibana neza twikinira filme nimba nanje nzagiye meyo hatwaga no mu diaspora mawe nubwo atubariwe baziwe gusiyonga so nuko twizi kwa diaspora muze mudufasha bose mutureke tubandanye mu gace nimutwicire katoza kacu zero wacu ko mukuza mutubwira mudusezerana ko muzorinda iminezero yacu murakomeza rero muyirinde nuko nyine turiko turakora a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تحسن سبذ الملك والملكوت وأنت صمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كافها يعني صادق كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. Yes, want nkuko mubibona neza ni Bobo Sonic tuhemeze ntambwa nimwe reka manze ndamutse abakunzi ba Dr. Swale Online TV muraho mugwe neza mumeze neza ni Bobo San aka tubemeze ntambwa nimwe ikorako hama ndi kumwe na behind camera ameze neza yitwa DJTO Kabirege wotazira rutwe reka mvuge thanks for everyone abantu baraba channel yacu turabashimiye gose abantu barondera kanya kugira ngo barabe ibiganiro byacu reka tubashimire gose tuvuga ati turi muri ya mood nyene imeze neza uno munsi rero leze umuvumburo n'umuvumburo uteye ibigomwe uno munsi naje ahantu muri location nkuko mubibona ahantu Mr. Sami official ariko arakorera ndavuga Mr. Sami comedian muntu akomeye gose ndavuga ngende kuraba kugira ngo ndondera abo tuganira nabo tumenye bari mu bikorwa nyabaki na cyane cyane mugiye ko batuzanira ibikorwa bimeze neza DJ Teo twagiye hapa ni muda wa kwenda kasi nkuko mubibona murabona ko Mr. Sami hariya ari karashootinga kumibona murabona ko bari muri shoot ariko kandi sinzi ngo namuronka gute hajya ndabona ko bariko bara shooting ari kumwe na Samuel mama akulia Samuel ari kumwe na Samuel ariko kandi mbo katuraba ahantu bari tubarinde amanze baheze kugira ngo tumenye baza kumenya byinshi kwa Samia na tulita bitugana ni kintu kategori ni gisasu ariko arategura taza kumenya byinshi ariko by the way reka ndabe aho bicaye muri location kugira ngo ndondere bo two turaganira tumenye ibisasu okay mubonyo bita inju hello bakunza Dr. nkuko mibona ndashima Imana rero ko mbonye na Angel tube turayaga Angel Mr. Angel Dada Angel bitebya meze neza ndakurangira ko turi je barambye ko mninga ayisehemu ni habi numuza ko shooting video meze neza reko safi Angel mwana mwiza
Sema wambaye uko brema mama mère double awahejeje cyangwa mama deja none ntabyo ubona brema usambaye neza akote enjo nje tuma utagase Theo wabibonye papa twe tukaguma kubikori ngo tuzopfa tutagase muzotagata ntakibazo wapi byavyo nta bya grave yo muzima bwawe rero no kwinwera amata gusa nengire atari tumuri mwiza wapi ntabwo ntabwo yes hama Angel no mutsi tugusanze muri shooting aho mwaje ahantu mengo ni mu kijiji mengo ntihashoboka ahantu ntabwo tuhamenye ma filme misasa makunda gukina aha muri mu gace kahe ahantu hahonze vraiment Charama ni Charama hasuku Charama urayize wewe babarira jenzi kari Charama ndeka so muri gukoma kina filme nyawe ko ni kege sasa kwa dutegurira rindira none urendire gisohoye yari gabafana nabo bashobora kuvuga ati iki gisasu kije avuze uko kirakaze bagejitegura umuneze nibirindire rero bazoyibona na cyane cyane umusatsi Angel ama ni wewe musa kubona muri filme nyinshi kandi zamamaye nyinshi wakinye ebana utwereka ibintu by'ibitanga na cyane cyane hani filme je yasohotse nakubonye sinanaye kubonye moga nacho nabona Life is Mistake ndo inzira ikosa ry'ubuzima nchanda kuna kuri afishi gona kuraba kweri bonenge nuhura na Remi waradushonje warabyibushe baragenda muri ahantu kwibutike ngamwe mazi imyaka mutabonana burya hajya Remi byajya mbere muhuye muri ntuze muri film cyari ya ahandi mwaho mengo sikambe sindi mengo cyari jameme tajya kabiri cyajya mbere gute kandi Remi yakina kwa yakinye kwa Samia yakinanye na Samanya muremo navyo nibuka dukina ibintu byinshi kandi twibuka na cyane cyane mbo Angel uno munsi ndakonyera umunezero wambaye neza iyo wambaye kurabegwa ariko kandi sinze ko bikuryohera cyane ukora film biranezera mbere nukuri uri pira muzamwa ko kwembara madira mba numva nyene Angel mugasi kameremere ya umwanya munini nizisanga nambaye Angel ukuri yego misi yose ndakora ko wambaye ipana cyangwa ibutura yavana ariko umwanya munini vana n'ahantu mba ndi n'ahantu mba ngi ariko abantu benshi bakona vuga ngo imyambaro nk'iyi ku bantu nyene bakiri nk'aba mwebwe ngo ntisivyiza basare kwambara uko tari muri filme cyane nawe ni kuba film umusitari niki umusitari ni kubegwa nyene bikaze izi sidira zaze CSF 15 ego kwe yaka turashikuza nawe oya nukuri ni dire igurwa ngaha maraga ndaje mu isoko ariko ntirenga 20 yarenze cyane ira 20 wow basi Angel twige rero Angel ninde Angel mu buzima bwawe ukunda iki muri filime ukunda bagwese nkiza ndamahoro muri sene ukunda muri filime ukunda sene zimeze gute yakurira yo gutesa oyarira tura oyareka Angel kurira niyo sene ya mbere goye abantu kugurira goye nyene ariko birashika nyene bikabato umuntu akaba bikunda ugatanga nyene kurira navyo bibaye ikibazo ni yahe mood ukoresha kugira ngo maka ushike kuri mood ukumva ko amosoza akorotse oyareka yibangagi wanje ndakubwira ngo bica oyareka arano nariko ndakoresha akubra kina film ira bashamugura umukobwa ati tuko muje muri mood mpakurire yararize ntibamunumye yani bavuze ati jewe nkunda atarata we nuragushike yurize baragohoza bikakumva oya biriheza byo ntegereje biba biheza nukuri ariko hajye bawiyumviye iki ku bantu bataze muntu igitumarira hari igihe wiyumvira ubuzima waciyemwo hari igihe wiyumvira akantu kakubabaje ariko nkamatebwe twabaye ibitimba biragoye ega hari igihe wamukintu nyene gatebe karinda ariko ukarinda gute nk'ubu jene ukwedukiza amarira kaza vraiment nesi wowe raga uri gitimba ariko mwana mbura we ndavye cinema zawe
amosozi araboneka kujya kuntu canke n'ibintu by'amazi tumenya abafana bamenya ati hajya n'amazi tuba twisutse amazi wisuka ku kamera koje je kore abara amosozi avuye nyene mu ji indani mu bwina amosozi burya azajyare bivana na seni babako yazibabaye desha hari ngiye buryohe amosozi kari habaye bafite mu gutandukanya hari uryoherwa karira ubabara karira biravana rero none burya hajya wewe haragira aho uja muri nyene bakabwira kintu ushavuye ukacushafura vya vrai ego hageze bavata kintu muri mu gitanda uja mu gitanda vya vrai nyine ni kariseni ujaye vya vrai hajya reba kinati uzoteza gutwarinda bamanza nyene muraje nyene hariya mukaye ite nawe wera numvise byose mengo murakina react ibyo byenda nabyumva karindi doshe ibyo nabyo dukora base hari filme tugomba uduha umuco twakubonyemwo uri nk'izombi gisigo ugize mu maso hazi ibintu by'amadanje mbo uramaze we guhura n'abapfumu n'umunsi warimo ukicara n'umufumu ibyo sanzwe ndasenganye ijya sene ntabwo yakugumiye bivanye n'ukuntu wemera Imana bivanye n'ukuntu witaha Imana bivanye n'ukuntu ngo wabukoze ibintu by'abarozi n'imizimu n'ibindi oya bifise Imana mba numva umengo nta birenze ariko nta kuntu yakugumiye oya igihugu no kuvyumva mwotenya hari akantu nyene kacamo kumva ko mengo wabiheba oya para kubiheba hajya ntuwinjira muri mudiyeni kumva ati je nobu gisigo ukamenye nyene nibishika agenye bishikaye akavuga ati zere kugira ngo isene ndayikine neza kandi ndavyagitinga ndavyiyumva ukaje wigisigo yako beja filme ni nani ni inzira umuzi w'umusaraba niho wabaye nk'izombi nizihe akiso bakunda kuguka avuga ati naho ndayikinye mugabo yego ndiko nca amafaranga canke ndumu activity ariko isene nukuri ntabwo mba ndayikwiye ntago bikwe canke ntago uvuga ati dekangera unze mu ncama kuvuga ati je ndayikinye hamwe habasi bapfuye kuri yakubizombi gusa ami kuryohera sana uvuga ati yeyo hakana kabe mpa kurira gutezwa ninje wace mu buzima bwowe niki ikintu wibuka mu gihe ubonye ko bakubwiye guteswa uvuga ati je namosoza arakuroza nta kintu kimwe nibuka gusa ntiduhenda abafanzi je nihogeraho je wombwira ko bobo turakeneye kurira muri film hama bakavuga ati ibuka ikintu cyakubabaje ukabura ico wibuka biraba hari nyene biba byatabaje nyene bisanzwe ariko tukabyibuka nyene ko biba byararenganye canke hariho akantu mukoresha ni muduhende agapiripiri piripiri kana piripiri na filme wakinye wakunze cyane na filme wakunze cyane mvuga ati nayikunze gose igira neza wakinye urumugi umukobwa nyene yarongoye ku muntu akenya umuntu yarakinye gose akazi karahetse sharakina byatanje changamoto wahuye nayo muri filme yawe changamoto nyabaki ibibazo wahuye navyo mu gihe wari utwawe n'umuntu akenya nyene mama ntiyabikunze kwera mama yarafise amahera ariko nyene urukundo rujaho rushaka je kwera ko namukunze numva ko twabana muri ibyo bihe mu nyuma rero bizaguhinduka mama mpinduye bagombiye kwerekana ku bavyeyi bahindura abana babo nja mu ngeso mbi nyene cyama ko umuvyeyi wawe niwe yaguhinduye muri iyo film ja mu busambanyi turiko turayaga arahindura ndaja nyene muri ivyo umunsi wa mbere byarambabaje cyane kurigeza bwansaba mu kigongo umugabo mu yindi minsi rero ca ndamenyero ko ariko birangira nyene nishwe n'umugera wa sida na mama abintu nk'ibyo umugera wa sida ugufata ariko ugiye mu ngeso mbi so wewe harageze aho uja rero mu ngeso mbi kuza aho ugwara umugera wa sida umucema kwagumye guhanura rero ku bavyeyi babuze abana b'amahitamo yabo mama nyuma akabatwara mu ngeso mbi bikarangira ubuzima bwabo bwangiritse so Angel tuje
tuje mu buzima busanzwe ni Angel mu buzima bwiwe akunda abahungu bameze gute na cyane iyo ugomba kubakana nawe uraba ibigezo by'umuhungu bimeze gute bameze gute uko bameze kose ndirira gukunda Angel reka aje wonkunda none nakibato sikuri ndira gusa nako nabonye ko nkunda bya nyabyo nuko tozi mwebwe abasare gasha mukundwa n'aba diaspora ahatari umuntu mu diaspora byokunda nyene sikuri yego seri Angel ari mu rukundo yego tupatire kuri ukunza ameze gute muremure mugufa arirabo bajya navuze ngo wavuze kuri mu rukundo arabyibagiye uri muri ko nta muntu avuga itari ibyo ameze gute arabyibagiye ntago uri cyangwa ni babandi nitango jamba ka diaspora na mu diaspora aje n'amahoro ataje n'ayandi ariko sinzo murindira sikuri ndarana mubikite reka agirindira amanu wabikite ni Angel muri umwanya tufate ko ari mu rugezo ko kuba kugwiwe suko kandi deja utari mu rukundo imagine ukeneye umuhungu ameze gute kugira ngo abariko bakora bavuga ati je ndaje Angel ndaje afise urukundo gusa karibuni mwumvise kwa Angel ireze urukundo umwana nkuko acumwitorera urukundo gusa bre mwana nko ba diaspora muko wapi n'aba diaspora nabo bambere bafise urukundo barakunda abantu bakina oyereka yashareka nta rukundo ahantu aca batwaye mu kaga cyo mu zakina filime reka cyane aho twabonye ko akenshi aba diaspora nkuko bivuze batwara abantu baca bashu babatwara biva kuki sinzi shaba sitira basabye nukuri murabona ko no musi yo kwikimana ndi umwana mwiza umusaba wa diaspora asaba sheri wa nawe nukwikimana turabingenze turabasabye abenshi mu bakunda mu basanze muri filime akaca musanga bariko barona amasinema y'abandi murabakuyemo nukuri turabingenze mubyohore mutureka nukuri twibana neza twikinira filime nimba nanje nzagirwa meyo hatwaga no muri diaspora mawe nubwo tubariwe baziwe gusiyongeso nuko tuyizi kwa diaspora maze mudufasha bose mutureke tubandanye mu gace nimutwicire katoza kacu zero wacu ko mukuza mutubwira mudusezerana ko muzorinda iminezero yacu murakomeza rero muyirinde nuko nyine turiko turakora amakuru adusumira aba diaspora avuga nuko namwe mwidandaza muvyo mukina usanga muri gusa muja mu cumba mwambura muri mu makora bigatuma bumva ko mwe ntimubandanya mukina filime wewe urumaze ko nari gusa ninde umaze ko nari gusa mu cumba ukina wambaye uko ego umunsi uraje mu uyambara uko mukina mu 50 uri seri ahaboneka na hene aha ahubuza aho ne hejuru gusa nyine kwizose niko ndabona byukuri acha izo zo kweka filime z'abantu bakinye igikwembeka hagusa naho ntabayifutse nanone mu diaspora bayifutse gute bayifutse kabisa no nk'umuntu yifuta abayifutse nye sajyamana n'umuhungu badakundana none abamuri ari musaza abamuriye none agaca haboneka havuga ikibazo nuko none isene bariko barakina biblioteka iyo maraga ba diaspora se bo aharura ko sesa ibi babivamo bagena mu bindi inyuma ya filime buri muntu wese atahi wawe muri serie ego na cyane turiko turabona ku mbuga abantu benshi bariko bategwa inda bategwa n'abantu bakinana muri filime na cyane nko twabibonye kwa bukuru bande bose tubona batwara mada baca batangura kuyihakana abantu bagaca batangura guheba filime na cyane nico tuma abakobwa benshi ariko babivamo wewe vuga kwiye wabonye prove yawe prove ikana vyaraciye ku mbuga yaraciye ku mbuga oya baje nabo basanzwe bakundana amabada yo gaca baza kumara amazanya ku mbuga nta wamenya abanyangeri bangaje wawe mutima no kaje gatani ntari mu mitima yawo cyane bavuga ko biriko bironona sana y'u Burundi ari bwo bintu byo gukundanira muri filme cyangwa ari groupe cyangwa ugasanga ni team kana ugasanga huzemo urukundo bigatuma
bitangwa gusambu jya barengeza arengeza hari n'igihe usanga atari nabyo ari content oya nivyo kandi tuma tubibona bya nabo bavyemeza inda turayibona deja yihakanya abantu barayibona nta content irimo buri muntu wese afise umutima wiwe buri muntu wese afise umutima wiwe afise ukuntu abikora ukuntu abyiyumvira apfise gufata decision uko abishaka rero imitima iratandukanye umutima wawe si uwanje umutima wa cameraman si uwanje rero biragoye ariko si bose none nkubu ndakubaza deja uraronse umugabo gutwara acakubwira ati filme hagarika wewe uco vyifata muguru just kubera ari umugabo yego ariko nukamana ububabare n'uburibwe mu mutima iteka kubera kambagije umunezero wanje deja umunezero wawe uri muri filme uri muri filme kubera ko muri filme ni ahantu huriraho n'abantu batandukanye wigiraho byinshi ubikubabaza ibikunezera ibigutwenza nyine uhuraho n'ibintu byinshi cyane bituma wowe ushobora kwiga ubuzima bw'ejo hazaza urumva ko filme yaha mu Burundi filme muko murakina ubyitezemo ubuzima bwa kazoza eko cyane cyane urabye iyi mentalite turimo iyi generation turimo ubona ko filme abantu bose barira bakina filme ko tacikera ba muriyumvira ko hari cyo muzohava muhakura ukebuke n'irwo rugendo mu minsi umaze kubona ikintu kana kuvuga ati ikintu bobo ati ndakubwiza ukuri gituma mbona ko imbere ari heza filme imaze kongeza kuri urwego igikuru cya mbere narize mane guheza ndi muri filme ndi ku ishuri mba ndiho ndiga ubuzima bw'ejo hazaza ndetse n'ubwa kubu n'ubundi mwe mushi hama ikindi naco nyamukuru kindi naronse inshuti muri filme aporonka za zindi zigutera inshuti yose izira mu gihe cyayo niyo nyene yinda ntangora niyinda si iyo ntizo bari inshuti kizo bari nagiye kurondera iyo si inshuti ni ikintu nzo banagiye kurondera bwawe sinzi ku bandi ariko navuze ku ruhande rwanje sinavuze ku bandi ntazo bari inshuti kuko zo ari ikintu nzo banagiye kurondera nagombye rero kukubwira inshuti nasanze gituma nizera ko ejo hanje ari heza cyane naho si inshuti nahabonye abagenzi benshi baranzi nawe uranzi kubera filme hatabaye filme nawe ntiwomenya umva ne by'agaciro bo ni Ivete ko turangiza dushobora guha info cyangwa ushobora gutanga novuga impanuro ku bandi bantu babona filme base no kubijamwo bafise iyo mpano babona kumengo babagiye mu by'uburaya ni gide jambo bambwirira na cyane mwe babafata ko muri ndaya mbi mbaya kabisa uko batwiyumvira siko tumeze turi ku ishuri nkuko nabo bazira bakiga umunyabwenge ariga turi ku ishuri nkuko natwe batara bakiga nubu hari ubafise ubuzima nkino ndiko ndakina nk'ubuzima bubi gukubitwa n'umugabo hariho biremesha mu gihe babibonye ari bwa buzima bakavuga ati ndizera ko ejo hanje ari heza cyane gusumba bikamuha kumuremesha rero hariho n'ibindi bintu nyine nta kintu na kimwe dukora kitigisha kuko twebwe turabigisha tukengera natwe tukiga muri bo hama n'abandi bakiga niyo mpamvu niyo nkunze kubona Mr. Sami iyo ashatse gukora filme arabaza abafana iyi mwayakiriye gute mushaka nka ndabakorera iki ndabereka iki nabo bakamwishura agakora ibyo bamubariye nubwo abwiye filme nayo dukeneye yadushishe nta kintu kimwe ndiko iraduha aca bivamo kuko umva ariko arakora ibyo abandi badashaka rero kuri ibyo Trono hamiriza besh kufisha impano akagira opportunity ayana karonka chance yo gukinira handi akaronka umuntu ashobora kumwakira umuntu amyizera guys nimukore ejo ni heza cyane hama kuba mama abigeme abapapa abasore muri ko murabona yuko ari buraya nagomba ndabaremeshe cyane nta buraya turimo kera bavuga ngo bakinya filme na mariage bakora nivyo ariko ubu bariko barazikora ko byinshi
kandi sikuvuga ngo niki bariko barazikora rero ingeso ni mu mutima w'umuntu uburaya ni mu mutima w'umuntu ariko biranatubabaza ko mutwita indaya twiyizi bwacu ko turi ariko nta na kimwe turi umva turi kukarira turi ku kazi abenshi Imana ishimwe bamwe ariko baratahura mama barakina abasaza barakina mama barakina abaseze barakina abapapa barakina guys abantu benshi bariko barakora kandi Imana ishimwe abarundi ko bwinshi bariko barakurikirana abarundi bagenzi babo turabahemereza cyane gukurikirana filme ndundi kuko nande mahanga sinzi ko amaze kubona barakundana cyane urukundo ruganze mu gihugu cyacu cy'u Burundi natwe ubwacu tugwamane bizotuma dushika kure kudushigigira kwanyu kuratuma hari ahandi hantu bidutera intege zo kugera kure. Nirihe jambo rya nyuma wobwira nk'abakristo nka bagenza babona kumengo mengo hariho urwanko hariho kudakundana mukire ugasanga jewe na Angel ntitwokinana jewe Angel na Kanyana ahantu ntitwohuza nirihe jambo bambwire Triste nakwiye kugiranira beef na mugenzi encore mu kazi kadukora akazi basi beef ze mu nyuma akazi beef mu na cyane abantu batanga kumva beef baza abantu bapfa abagabo bapfubake irevre ku mukobwa bibaza ko apfa abagabo ariko siko biba bimeze no hajya mupfiki najenka nkaje ntakintu na kimwe turapfa n'umuntu rumva ntakintu na kimwe turapfa sinamenya ngo bafike ubu bakuzana wose matrice uvuga ati welcome to kinani ntacyo nukuri n'amahoro menshi yes reka tumushimire Angel nkuko mubona nijugiye mu bakumva akaje kamata mayayi Imana imumpezagirire na cyane kuri message mubona abahaye yahereye ku ba diaspora arakubita ahera ku bantu bavuga ko ari indaya arakubita rero uno munsi mukebe nayo commentaire ko hasi commentaire hasi ugira ngo nawe tumenye ivyiyo mutubwire ivyiyo ugira ngo ntambwa rimwe tumenye na ipere radi amezuku igira neza amezuku Angel amezuku mu bitubwire Angel katugushimire cyane mwakoze cyane na cyane ku mwanya uduhaye utatutana kubiteguje turagize twabonye muri shooting izati Angel yicaye ngaye kanwa mata tumuvugisha twanaramukije n'abafana katubasezerere basi basezera kwiyega twabaguye muko nyene nta kundi bansezerere guys bye turabakunda cyane mukomeze kudushigikira bye na kabisa merci beaucoup Imana bampezagirire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك